Саламатсыздарбы, хөрмәтле дуслар, Башкортстан 24 каналында һеҙҙең хаттар буйынса әҙерләнгән музыкаль программабыҙҙы башлайбыҙ. Һеҙҙең күркәм байрамдарығыҙ беҙҙең өсөн дә һөйөнөслө ваҡиға, ғүмерҙең иҫтәлекле көндәрен йыр-моң менән үткәрегеҙ. Күңел күтәренкелеге, шатлыҡлы минуттар кисерегеҙ дип ихлас күңелдән изге теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Редакциябыҙға килгән беренсе хат юлдары ошо көндәрҙә 200 йәшлек күркәм ғүмер байрамын билдәләүсе, Өфө ҡалаһында көн итеүсе Хәниф Хәлил улы Сәйитовҡа юллана. Беҙҙең яҡын кешебеҙ 1939 йылдың 1 апрелендә Саҡмағош районында донъяға килеп буй еткерә. 1959 йылда 3 йыл Ленинград янындағы ҡалаларҙың береһендә хеҙмәт итеп ҡайта. Ватан алдында хәрби бурысын үтәгәс, Луганск өлкәһендәге заводтарҙың береһендә эшләй. Шулайҙа тыуған яҡ үҙенә тарта. 1962 йылда Өфөгә әйләнеп ҡайта ул. 1 йылдан буласаҡ тормош юлдашын Флүрә Зариф ҡыҙын осратып, өйләнеп донъя ҡоралар. 2 улға, Айрат менән Рөстәмгә ғүмер бүләк итеп, лайыҡлы тәрбиә биреп, оло тормош юлына сығарҙылар улар. Хәҙер инде һәр береһенең үҙ донъяһы. Хәниф Хәлим улы йән-йәнсәрҙәре өсөн дә өҙөлөп йән атып тора. Йә етһә, баҡсасылыҡ менән шөғөлләнә. Мул итеп йәшелсә емеш үҫтерә, һуңынан уларҙан беҙгә лә өлөш сығара. Яҡын кешебеҙҙе тыуған көнө менән ҡотлап, йөрәк түренә йылған иң йылы хистәребеҙҙе генә еткергебеҙ килә. Яҡты йөҙөң, киң күңелең, аҡыллы кәңәштәрең өсөн мең рәхмәтлебеҙ. Беҙ һине ғүмер байрамың менән ысын күңелдән тәбрикләйбеҙ. Көндәрең шатлыҡ менән генә үтеүен, ғүмер юлың оҙон булыуын теләйбеҙ. Ҡайғы хәсрәт күрмәйенсә беҙгә терәк булып, уның утын һүндермәйенсә бәхетле, мул тормош кисергә яҙһын. Иң изге теләктәр менән барлыҡ яҡындарын тип хаттарын тамамлай туғандарығыҙ. Хөрмәтле Хәниф Хәлим улы, яҡындарығыҙҙың матур теләктәренә беҙҙең ижади төркөм дә ҡушыла. Имен-һау, бәхетле булығыҙ. Яҡындарығыҙҙың ҡәҙер хөрмәтенә генә төрөнөп йәшәгеҙ. Хәҙер яңғырасаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Кисылдырып ҡыҙҙар сигеү-сигә, сиккәндәре беләме бирнәле. Кисылдырып ҡыҙҙар сигеү-сигә, сиккәндәре беләме бирнәле. Апайым да былтыр
Был кутлау хатын бед Ишембай районы Макар авылында гомер итүсе Бәхтигәрәй Әхмәтигәрәй улы Мөхьяновка юллайбыз. Үзенең 75 яшен билдәләгән Бәхтигәрәй агайды уның тормыш иптәше Нурия апай, кызлары Лилия һәм кәүдәре Ринат, улдары Наил, Шамил, килендәре Гөлфия һәм Әлия, шулай ук иян һәм иян-сәрдәре тәбрикләй. Безнең атайыбызның бөтә тормышы үткәне һәм бүгенгеһе үзенең тууган авылы Макар уның кешеләре белән бәйле. 40 ел гомерен балалар тәрбияләүгә арнаган атайыбыз бихисап укучыларның яраткан мөгаллиме. Макар урта мәктәбендә физкультура дәресләрен биргән Бәхтигәрәй Әхмәтгәрәй улы укучылары белән район, Башкортстан, Россия кимәлендәге ярышларда ла һәр сак тәүге урындарды яулап килде. Укытучының тырыш хезмәте лаеклы баһаланды. Атайыбыз Башкортстандың мәгариф алдынгыһы. Шул ук вакытта СССРдың почетлы доноры медалы менән дә бүләкләнгән кеше ул. Бүген атайыбыз лаеклы ялда. Безгә балаларына кулдан килгәнсә ярдәм күрһәтә. Ияндәр һия кәртә тулы малын, кош-кортын асрап, баксала яшелсә емешен үстерә. Умартаһында карай. Бөтә шатлыктар, авырлыктарды дөнья мәшәкатьләрендә кадерле сәйбез Нурия Абдуллагы менән күтәрде улар. Икәһенең дә тормышы үткәне һәм бүгенгеһе башкаларга үрнәк булырдай. Атайыбыз безгә үз балаһына күңел ялыһын бүләк иткән кеше. Уның янында без һаманда сабыйбыз, һаманда балабыз. Бүген безнең үзе табыныбыз, үзе кунагыбыз, тик ниндәй генә матур табындар, ниндәй генә татлы ризыктар һәм матур һүзләр булмаһын. Атай, һинең янга тартылабыз. Һинең әйткән һәр һүзең безнең өчен яшәү кагыйдәһе. Һәр адымың, һәр эшең, һәр һөнәрең безгә үлгү булып тора. Тормышта үзең дөрет яшәп, безне дөрет яшәргә өйрәткәнеңә балаларың сикһез рәхмәтле. Күпме генә бәхет теләһәк тә бик аз булыр кебек тоела. Һәр сакта ярдәм кулы һуздың, шәфкатьле һин һәр бер балаңа. Ишембай районы Макар авылында яшәгән Бәхтигәрәй агай Мөхьянов. Был котлау хатында һезнең тормыш иптәшегез Нурия апайдың әйтер һүзе бар. Минең тормыш иптәшем, балаларымдың атаһы, ияндәремдең улатаһы Бәхтигәрәй менән яшәгән елдарым тормышымдың иң матур мизгеле. Киләсәктә ошо бәхеттән, куаныстан калмай, ризыктарыбыз мул булып, балаларыбызның кайтканда һин капка асып, мин сәй әзерләп, улар юлга сыкканда күстәнәстәрен халып ибәрһәк, дөньялагы иң бәхетле пар булырбыз, ди Нурия апай. Йылы һүзләрен ул шигырь юлдарына алган. Һине барыла яраталар, дуҫ-иштәрең йөрөй килгеләп. Һау-сәләмәт булып 100 яшьтелә, үткәргә ядһын бергәләп. Ишембай районы Макар авылында яшәгән һәм бүген үзенең 75 яшен билдәләгән Бәхтигәрәй Әхмәтгәрәй улы Мөхьянов. Тормыш иптәшегез һәм балаларыгызның ихлас теләктәре был һүзләр менән тамамланмай. Улар һеҙгә дөньялагы иң ябай һәм шул ук вакытта иң ҡиммәтле һүҙҙәр әйтәләр. Хөрмәтле атай, беҙ һине яратабыҙ, тиҙәр улар. Ғүмерҙе бит йылдар билдәләмәй. Йәшәү дәрте булһын күңелдә. Беҙ теләгән шатлык, бәхет атай, юлдаш булһын һиңә ҡартлыҡта. Хөрмәтле Бәхтигәрәй агай Мөхьянов, киләсәктә барлык эшләгән яҡшылыҡтарығыҙ һәм изгелектәрегеҙ сауап булып ҡайтһын. Һеҙгә бәхетле ҡартлыҡ насип булһын. Тыуған йортоғоҙҙоң йәмен һәм ҡотон һаҡлап оҙон-оҙаҡ йәшәгеҙ әле. Ҡотлау сәләмдәре менән ҡыҙығыҙ Лилия һәм кейәүегеҙ Ринат, улдарығыҙ Наил һәм Шамил, килендәрегеҙ Гөлфия һәм Әлиә, шулай уҡ йән-йәнсәрҙәрегеҙҙең йыр бүләген ихлас күңелдән ҡабул итеп алығыҙ.
Атай һине яратам тиеп, әйтергә онытмаган. Атайым тиеп, косаклап алуга ниятем. Косаклап һөйүгә ниятем. Кеше гомере Ходай кулында, атайлылар бәхетле яндәр. Тормыш акылы, дөнья асылы, яралган атай йөрәгендә. Яралган атай йөрәгендә. Атай һине яратам диеп, әйтергә онытмаган. Атайым тиеп, косаклап алуга ниятем. Косаклап һөйүгә ниятем. Ул кызлар тылһын, аталы булып, ата бәхетенә ирешеп. Дөньяла барлык хәйләләргә Ходай бәрәкәт бирһен Хоям. Ходай бәрәкәт бирһен Хоям. Атай һине яратам тиеп, әйтергә өлгерегез. Атайым тиеп, косаклап алуга ниятем. Косаклап һөйүгә ниятем. Ошо көндәрдә Сибай калаһында яшәүче гүзәл Әсхәт кызы Сушкова Шакирова үзенең бик матур тормыш байрамын 55 еллык юбилейн узгара дип башлана сираттагы хат юлдары. Ул 1967 елның 6 апрелендә укытучылар гаиләһендә дөньяга килә. 1984 елда мәктәпте тамамлагас, икеле уйлап тормаенча Сибай педагогия училищеһына юл тота. Бында ул башлангыч белем бирү һәм укыту методикаһын үзләштерә. Укытучы һөнәренең асылына, сирдәренә төшенә. 1986 елда училищены тамамлагас, Стәрлетамак педагогия университетының башлангыч белем бирү педагогика һәм методика факультетында белемен камиллаштыра. Институтты уңышлы тамамлап, Сибай калаһының педагогия колледжында укытучы булып эш башлай. Инде был вакытка 30 елдан артык вакыт үтеп киткән. Һәр теләгән кеше укытучы булып китә ала микән?
мугайын юктыр. Бөек һөнәргә иң дәре, киң күңелле, белемле, иң мөһиме бала янлы кешеләр генә лайыктыр. Баласы кыялым тормышка ашты, мин укытучы һәм мин ябай укытучы гына түгел, педагогика һәм психология укытучыһы. Инде бындай вазифаны башкару укытучысынан икеләтә яуаплылык талап итә. Бөек рус язучысы Лев Николаевич Толстой яхшы укытучы гомере буена педагогик акылга үзенең укучылары менән өйрәнә дип әйткән. Был һүзләрдә тәрән мәгънә ята. Елдар үткән һайын мин быга ныгырак инанам. Укытучы гомере буена уйлана, эзләнә, камиллаша. Минем уемса укытучы иң башта балаларга якын килеп, тормышка укучыларның күзе менән карарга тиештер. Бары тик шул рухи бердәмлек аша гына балаларның ышанысын, ихтирамын яулай алырга мөмкин дип әйтә торган Гүзәл Әсхәт кызы. Бына Сократ укытучысының ямгыр тамсыһы менән сагыштырган. Ысынлап та ямгыр тамсыһы бар тереклеккә янырә, энергия бирә, үтергә ярдәм итә. Безнең кадерлебез дә шул ямгыр тамсыһылай, һәр студентның потенциалын аса, белем орлыктарын халып, уның мөмкинлекләрен асыргала ярдәм итә. Тормышта дөрес юнәлеш күрһәтә. Гүзәлебез укучыларына матурлык, изгелек, мәрхәмәтлек орлыктарын сәсергә, заман талаптарына җавап биргән, һәр яктан камил булган, фикер йөртә алган, һәләтле шәхес итеп тәрбияләргә тырыша. Хөрмәтле кешебез Башкортстан Республиканың халык мәгарифе алдынгы исеменә лаек булды. Ул үзенең гаиләһенә, яраткан кызы Светланага, һөйөкле ата-әсәһенә һәр сак вакыт һәм игътибар таба алды. Әсәһе Венера Замил кызы, атаһы Әсхәт Миниғали улы хаклы ялгасыз кансы ошо педагогия колледжында физика һәм математика укытучылары булып эшләнеләр. Гүзәлебезгә иң матур теләктәребезне генә yetkергебез килә. Кадерлебез, йөрәктән сыккан котлауларыбызны кабул итеп алһаңсы. Бәхетле бул, 55 яшь шундай кадерле даты. Бүген без һиңа карайбыз да хокланып бетә алмайбыз. Бер кешесенә шул тиклем күп яхшы сифаттар һыйган. Акыл, мөләйемлелек, сыслык, изгелек, шаянлык, саф күңел. Һиңа һәр сак тиңләшкә килә. Бер караштан кешене ылыктыра алырлык хәләткәлә ияһең. Артабанда көн һайын куанырга сәбәптәр тап. Яныңда якын кешеләрең, тугры дусларың гына булһын. Һаулык, сәламәтлек башлаган эшләреңә һәм яулаган үрдәреңә уңыштар. Гаилә иминлеге теләп калабыз. Һәр вакыт шулай алсак йөзле, шат күңелле булып кал дип хат юлдарын тамамлай Марат Саяпов, Найля Сулпан кызы, Урал Абдуллин, Фидалия Батраева, Гөлсәсәк Юмагылова, Лилия Дәүләтбирдина. Якындарыгыз һеҙҙең өсөн матур йырҙа куйган. Рәхим итеп тыңлагыз. Килә сәгать, килә сәгать, Тики-так, тики-тики-так, тики-так. килә сәгать, килә сәгать, Тики-тики-так, тики-так. килә сәгать, килә сәгать, Тики-так, тики-тики-так, тики-так. килә сәгать, килә сәгать, тик-так, тик-так, килә сәгать. Вакыт сырмап алды мине, алга сырнап алып осты, тыпырсынып калдыр тинем, тыпырсынып калдыр тинем. Тик-так, тики-тики-так, килә сәгать, вакыт йөнен иләй сәгать, ут орсуктан тосып вакыт, ул аяқты биләйәһәр. Тики-так, тики-тики-так, тики-так. Килә сәгать, килә сәгать, Тики-так, тики-тики-так, тики-так. килә сәгать, калдыр тинем ашыкмайын, ул теймәгән эшем байтак, баламды һөйеп туяйын, тукта вакыт кире кайтам, тукта вакыт кире кайтам. Тик-так, тики-тики-так, килә сәгать, вакыт йөнен иләй сәгать, ут орсуктан тосып вакыт, ул аяқты биләйәһәр. Тики-так, тики-тики-так, тики-так. Килә сәгать, килә сәгать, Тики-так, тики-тики-так, тики-так. килә сәгать, вакыт кадерен белмәгәнгә, күрһәтәме үзенең көсөн, йомгаклан ысынһаң икән, калган эште бетерерсең, калган эште
бетерерсің. Тик-так, тики-тики-так, келе сағат, уақыт йөнің илей сағат. Ул ұрсықтан тосып вақыт, ул аяқты биләйәһәт, биләйәһәт. Тик-так, тики-тики-так, келе сағат, вақыт йөнің илей сағат. Ул ұрсықтан тосып вақыт, ул аяқты биләйәһәт, биләйәһәт. Тики-так, тики-тики-так, тики-так. Келе сағат, келе сағат, Тики-так, тики-тики-так, тики-так. келе сағат, келе сағат, келе сағат, келе сағат, Тики-так, тики-тики-так, тики-так. келе сағат, келе сағат. Яздың матур көндәренең береһендә 30 март минең кодагыем Зилә Хатыбалгыды Вәлиева 55 яшен туйлай дип яда киләһе тамашасыбыз. Уга озын гомер, һаулык, гаилә бәхете теләйбез. Һәр сак алсак йөзле, кешелекле, ярдәм кулы һудырга әзер ул минең кодагыем. Кызганыска күрә уга авыр кайгыларда кисәргә туры килде. 30 елга якын бергә яшәгән тормыш иптәше Сабит кода сәскә гүк матур кызы Ләйсән был дөньялардан китеп барды. Зилә кодагыебыз бирешмәне нык булды. Хәзерге көндә ул 2 яне Эмиль һәм Эмин, килене Гүзәл һәм улы Марсель бергә гөргилеп яшәп яталар. Барыһы ла бәхетле булһындар дип теләйбез. Зилә кодагый, безнең менән бергә озын-озак елдар яшәргә ятын һиңә. Котлы булһын юбилейң, бәхеттәрең килһен үрелеп, куаныстар гына юлдаш булһын, яшә шатлыктарга төренеп, тормыш юлың балкып торһын, нурлы булһын күңелең, сәламәт бул, шатлык, бәхет менән бер кайгыһыз үтһен гомерең. Ысын күңелдән котлайбыз кодагыең Динә, улың Марсель, киленең Гүзәл, ияндәрең Эмиль менән Эмин. Dilmey üte yüreklerde ernetip ötüp kimderdir mengelikke gider yoktu dünyalarga bir tuğaz yeşerge inip uyganısın yoktu dünyalardan kim tuygan Yaşat Xuda yüzler tulğanısı Təqdirlər yadılğan mağayğa Urab ötüp olmay yazmışdı Bəxit üstün yerge tuğanıbız Gülge kummerisi turmuşdu Yaktı dünyalarga bir tuğaz Yeşerge inip uyganısın Yaktı dünyalardan kim tuygan Yaşat Xuda yüzler tuğanısın bulham Bütmehin dünya meşakkatı İsen hav bulganda tuğanıdar Yaşav derdin şunda rehati Yaktı dünyalarga bir tuğaz
yüzler tulğansa Yoxtu dünyalardan kim tuyğan Yaşat Xudoy yüzler tulğansa Dünyabыздың тұтқағы, тұрмышыбыздың емі, ең ғазиз, ең яқын кішібіді тұрмыш иптәшім әсәйебіді Фатима Рустам жон қызы Шарипованы туған күніменен ихлас көңілден тәбрик етірге ашығабыд деп яда хат автордары. Қадірлім, бүгін туған күніңді біз хенің алдыңда рәхмәттәрібізді әйтіп башы ебіз. Хейіклі кішібіді 1976 елдің 31 мартында Өзбекстандың Сәмәрқанд қаласында өлкен бала болып дүнияға келе. Янгиер қалағында орта білімді ала. Фортепиано класын оңышлығына тамамлай. Bir аздан Башқұртыстандың Енсура районының Малиновка ауылына көсіп қайталар. Тұрмыш иптәшім менен біз бала сақтан бірге. Үсмір сақтағы дуслық хистері тұра бара ялқынлы мүхаббәтке айленіп кетті. Бірге парлы ғұмыр кесіругелі сентябрь айында 23 ел тула. Нәтілібіздің дауымы екі олыбыз Айнур менен Тимурға лайықлы тәрбие берге тырыштық. Біздің ғазиз кешібіз яғымлы, ярдамсыл, изгі көңілі. Олың олы кісіні кісі итәбілі менен бізге олы өрнек болып тұра ол. Дүния болғас түрлі қалдар бола, ауырлықтар келген сақта сабыр болып қала білді. Тұрмыш иптәшіме немәгіне тілі әкті аз болыр түтлі. Қадірлім, Хин біздің үшін ешеу маяғы. Хин дүнияла ең güzel, ең изге, ең қадірлі зат. Біз ағартқан сәстерін, юрек бұрсударың үшін кесірхәң ені бізді. Ауыр хүддер еткен, яки өді бізді білмейінсі әрәнеткен үшін ғафу ет. Хинің бізге көрхәткен игіліктеріңді уйлап та, ханап та бүтірлік түгілі. Барғы өсінде рәхмәт хиңе. Хин әр күн күңіл елылығы берусі, келесекке үміт уятусы. Хиңе құрыстайнықлы хаулық, яқшы кәйіп, итәнлік тілейбеді. Ошы емлі байрамыңда мәң рәхмәт хүдейтәбеді. Яшәу шақлығы хин біздің өсін, яқшылығың мінән үрнәк хин. Ауыр сақта хиңе таянабады, біздің өсін әр сақ кәрәк хин. Ал хин бізден тәбрик хүдін, ошы бұлғын олы бүләктер. Тыныс тұрмыш мінәні гел шат яшау, озын ғұмыр біздің тілектер. Ең изге тілектерін хізге тұрмыш юлдашығыз Урал, олдарығыз Айнур, Тимур, әсәйігіз, отайығыз, қустығыз әнуәр еткірі. Яқындарығыз хіздің өсін матур ерді хайлаған. Рәхим етіп тыңлағыз. Boşunmayım
Сираттағы құтлау хаты ошы күндерде 50 яшьлек матуры ғүмір байрамын қаршы алусы Гүлнур Минеғылғыды Әлим Ғужыныға юллана. Біздің хүйіклік ішібі туғаныбыз 1972 елдің 31 марты күнді Стәрлі баш райыны Күндірәк елғағы бойында орынлашқан Харайта ауылында туып өткен. Урта мәктәпті тамамлағас өфінің ауыл қожалығы институтына оқырға ине. Бындала хынатмай тырыш туғаныбыз. Қолына диплом алғас Стәрлі баштағы халым инспекцияғында эшләй. Федоровка райыны Батыр ауылындағы ең уңған егітке кияуге сыға. Бұл ауылда өз һөнәре бойынша эш булмагас, икенсе югары белем үзләштерә, укытучысы булып китә. Бүгенге көндә тиклем хайлаган һөнәренә тугры. Тормыш иптәше Илшат белән матур итеп дөнья көтәләр. 2 балалары, улдары Урал, кызлары Илүзәгә гомер бүләк итеп, белем лайыклы тәрбия биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Әлфе исемле килендәре, Илдар исемле кияүдәре бар. Улардыла үз балалары күк, якын күреп тора тугандарыбыз. Хәзер Алма күк, Әмилә, Әминә исемле янсәрдәрендә тәрбияләшәләр. Кайны кайныһы менән дә тату яшәп, һуңга юлга тәрбияләп озатты. Кызганыска күрә тормыштың әсе елдәрелә кагылмай үтмәне уларды. Бер-беренә терәк, таяныс булып, бар хикәлтәләрдә еңеп сыгырга күз таптылар. Авылдаштары, райондаштары ла үзләрен ихтирам итеп, яратып торалар. Уңган максаттарына ирешүсән гаилә улар. Бик күп итеп мал-туар атрайдар, кош-корт үстерәләр. Ике як тугандардыла тигез күреп, якын итеп, кулдарынан килгәнсә ярдәм итеп яшәйдәр. Кунакка килһәк, якты йөз, өстәл тулы хөрмәт белән каршы алалар. Әсәһе Мәрьям апайда йорт эшләрендә уларга бар яклап та ярдәм итешә. Һәр сак яхшы күңелле, сабыр холклы, кешелекле, олы йөрәкле, туган нәңле яраткан кадерлебез. Гөлнур Минеғылғыдына без тугандары корыстай һаулык, озын гомер, якты алтаңдар, тыныс зәңгәр күктәр, ян тыныслыгы, сикһез бәхеттәр теләйбез. Без һине ихлас күңелдән котлайбыз. Бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Котлы булһын һинең туган көнең, күзләреңдә шатлык күнмәһен. Бүгенгеләй шат елмайган йөзең, кайгы сатқылары күрмәһен. Саф йөрәктән сыккан теләктәрне кабул итсә туган көнеңдә. Бәхет, шатлык, һаулык юлдаш булһын, кояш көлһен, тормыш күңеңдә дип иң изге теләкләрен шигырь юлдарына кушып, һезгә тормыш иптәшегез Илшат, балаларыгыз, иң изге теләктәр менән барлык тугандарыгыз исеменнән Шамил менән Нәфисә юллай. Хөрмәтле юбиляры, якындарыгыз һездең өчен матур йыр куюдыла үтенгән. Рәхим итеп тыңлагыз. Bir artlı yıllar ola Kömüş ettim seslerime Şulayda min ışanam Yaşın bulup yaşnerime Biz bitirge yattı yılı Yemizlerge yaratılgan Gitmeyim min yaşligimden Yad gülleri aramam Yad gülleri aramam Şoktay durdan yollar alıp geliyor kızda Alda eli ak ümitler Yürek haman onu higitler Biz bitirge yattı yılı Yemizlerge yaratılgan Gitmeyim min yaşligimden Yad gülleri aramam Yad gülleri aramam Yaş al güllerge Kile haman hüyüne Yırlay güle yanak iye Yorata hüyüne Bir bitirge yattı yılı Yemizlerge yaratılgan Gitmeyim min yaşligimden Yad gülleri aramam Yad gülleri aramam Yad
ак тәңкә таж гына, ел куйга тирбәлеп аз гына. Мин кердем баксаңа куллашып, гаепле бархына ядгына. Нигә хайрай илатып хандугас, сәскәһен кыйганда алмагас. Нигә купты мөхәббәт бураны, һөергә хакым булмагас. Нигә хайрай илатып хандугас, сәскәһен кыйганда алмагас. Нигә купты мөхәббәт бураны, һөергә хакым булмагас. Мең рәхмәт булганың өсендә, янымда ышымай кисендә. Туйыңа һуңлаганы кәләштәй, калдым мин шалхис дәресендә. Нигә хайрай илатып хандугас, сәскәһен кыйганда алмагас. Нигә купты мөхәббәт бураны, һөергә хакым булмагас. Нигә хайрай илатып хандугас, сәскәһен кыйганда алмагас. Нигә купты мөхәббәт бураны, һөергә хакым булмагас. Моң булып харыла янемә, ак таҗдар бер-берен узышыр. Нисек итеп түзәр был йөрәгем, алмалар бешкәндә тулышыр. Нигә хайрай илатып хандугас, сәскәһен кыйганда алмагас. Нигә купты мөхәббәт бураны, һөергә хакым булмагас. Нигә хайрай илатып хандугас, сәскәһен кыйганда алмагас. Нигә купты мөхәббәт бураны, һөергә хакым булмагас. Нигә купты мөхәббәт бураны, һөергә хакым булмагас. Һөергә хакым булмагас. Яшәүдәрдің белән рәхәтен, саф хисләрен һаклай белгәндәргә Ходай услап бирә бәхетен. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, аяныслы була гомергә. Картлык көндә якын иңә бергә, етәкләшеп бергә йөрергә. Аклайы усақты күнмәһен, беҙҙең ғаиләне насар көҙҙәр берүк бүлмәһен. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, аяныслы була гомергә. Картлык көндә якын иңә бергә, етәкләшеп бергә йөрергә. Мөхәббәтле кеше бәхетле ул, аяныслы
Біздің жүректерді ұрышқан хистер сәске атын ені елқайын тигіп қатлық қына тигеді бұл өмір бергенені бізге Құдайым Мұхаббәтлі кіші бақытлы аяныслы бола өмірге қартлықында якын ені бізге етекләшіп бірге йөрергә Мұхаббәтлі кіші бақытлы аяныслы бола өмірге қартлықында якын ені бізге етекләшіп бірге йөрергә қартлықында якын ені бізге етекләшіп бірге йөрергә Әнне урынына қалған апам Язлар кебек жылы қарашы Көзге көрінмеген жіплер бәйли Туған белән туған арасын Отыр әлі апам яннарыма Иске алыйк узган күннәрнең арасыннан әнкәй карап торган тәрәз төбендәге гөлләрне
дусым ерден китергән. Елмай, елмай миңа карап, дөньяма тур булма харап. Тормыш авыр, авыр, авыр тиһәләрдә. Илама, берүк илама. Елмай, елмай миңа карап, дөньяма тур булма харап. Тормыш авыр,
Кадерле достар, Башкортстан 24 каналында атнахына 3 тапкыр башкорт телендә ихлас күңелдән дип аталган музыкаль котлаулар программаһы эфирга сыга. Эфирдә яшәүчеләр һәм башкала кунаклары котлауды телеүдәккә килеп тапшыра яисә электрон почтага ала ала. Хаттарыгызны эш көндәрендә сәгать иртәнге 9-дан киске 7-гә тиклем кабул итәбез. Котлау хатын 2 атнадан да һуңга калмаенса бирү мотлак. Телевизорда күрергә теләгән 10 сыйфатлы фото хайлап алыгыз. Фотолар электрон варианттала, кагызда бастырылган варианттала кабул ителә. Котлау хатын бастыру мотлак. Якыныгы турында кыскасы мәгълүмат язырга кирәк буласак, уның туып үскән, яшәгән йере, эшләгән урны, гаилә хәле турында ла билдәләгез. Исем шәрифләрде авыл, касаба тамаларын батма хәрефләр белән язуыгыз һорала. Бәйләнеш өчен үдегезнең телефоныгызны, котлауды ниндәй көндә тапшырырга кирәклеген һәм бер ничә вариант йыр, клип күрһәтергә лә унытмагыз. Заказдар бер аялдан кабул ителә башлай. Бәйләнеш өчен телефон 927 926 78 98 216 38 89. Шулай ук котлау хаттарынан тыш үдегезнең теләк фикерләрегезне электрон адреска яисә бәйләнештә селтәрнәлә язып җибәрү мөмкинлеге бар. Адресыбыз Өфе калаһы, Гафури урамы 9/1. Хөрмәтле достар, һезнең хаттар буенча әзерләнгән музыкаль программабызны тамамлайбыз. Күктәрегез көндә аят торһын, күңелдәрегездә һәр сак кояш балкыһын. Байрам табындарыгыз күңелле үтһен дигән теләктә хушлашабыз. Киләсе очрашуларга тиклем һау булыгыз. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует жить.